Nibyo igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, ndabasuje mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu. Ku bakunzi bacu mwese mudukurikirana mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, nongeye kubasuza kandi ari nako mbaha ikaze muri aya makuru agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye. Ariko mbere y'uko ngaruka ku byo tugiye kuba twakwibandaho cyangwa se tugiye kuba twakomozaho, reka mbanze nsuze abantu mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye, abari mu gihugu cy'u Burundi, haba ku bari muri Uganda, ku bari mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye. Abari mu mirimo igiye itandukanye, muri amasaha turimo turabagezaho aya makuru cyangwa se tugiye kubona muri iki kiganiro, namwe mukaba mudukurikirana rwose mugenda mukora akazi kanyu, namwe reka mbahe ikaze hano. Hari mu by'ukuri aho bwakeye cyangwa se naho buri mu rukerera, hari naho biri mu masaha ya kumanywa, mwese aho mudukurikiranye. Ariko reka mbibutse ko mu by'ukuri mu makuru yo tugiye kuba twakurikirana aho biri kubera ni mu masaha y'igitondo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabizi ko umunsi ku wundi ariho tugenda twibanda cyangwa se tugaruka ku makuru yacu n'ibiganiro bigenda bijya ahagaragara cyangwa se biba bigezweho mu byo tugenda tubatangariza. Kugeza kuri ubu ngubu rero, reka nkubwire ko tugiye kuba twareba amakuru n'ubundi ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba, amakuru ku bijyanye na politike, ariko byose n'ubundi biza kugaruka cyangwa se kwibanda hano ku gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru menshi rero yakomeje kurushaho kugenda amenyekana cyangwa se kurushaho kugenda ajya ahagaragara, ariko reka mbanze nsuhuza abantu badukurikiranye mu by'ukuri, bari mu mamodoka cyangwa se bari mu modoka, yaba abateze cyangwa se bari gutwara izabo, baba bateretseho 5 kuri 5 rwose, barimo bavuga bati reka twumve uko biramutse, reka twumve uko byifashe cyangwa se situwasiyo ari kugeza kuri uyu munota. Namwe rwose reka mbabwire ko mu by'ukuri mbasuje cyane. Hanyuma rero nta gutinda rero cyangwa se nta kwizimba mu magambo, reka mbanze nkomoze kuri bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho, ubundi wenda mbe nagira n'ibindi ntangaza. Biravugwa ko intasi z'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zanze kuva mu mujyi wa Rubaya, nyuma y'uko bivugwa ko bamwe mu basirikare ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo n'abasirikare ba FARDC bari bamaze kugera mu nkengero z'umujyi wa Rubaya, basubiye inyuma ku itegeko ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru atugeraho arushaho kugenda bitangaza mbere y'uko bafata uyu mujyi. Biravuga ko bishobora gukurira akaga AFC 23 mu gihe haba harimo ibirimo gutegurwa, ariko kandi nanone mu gihe bitaba bimeze gutyo bikavuga ko cyangwa se bigatangazwa ko bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba mu by'ukuri ziri gukora ibikorwa bisa nkaho ari ubugambanyi. Turaza kuba tubigarukaho turebe ibyo ari byo. Tureba amakuru akomeye cyane mukomeje kugenda n'ubundi bigarukaho muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko muri teritwari ya Karehe hakomeje kugenda hagaragara abantu benshi cyane barimo bahunga imirwano hagati y'Abazalendo ndetse na AFC 23. Turaza kureba ibyo bice biri kwiramo imirwano ndetse uburyo abaturage bari guhunga n'ingaruka bikomeje kugenda bigira. Turakomoza ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya, intandaro y'imirwano ikomeye hagati ya FARDC ndetse na AFC 23. Turareba impamvu nyamukuru ubundi kuki aka gace ka Rubaya gakomeje kugenda kabigora abahizi. Andi makuru akomeye cyane baravuga ko Masisi Centre ishobora gufatwa mbere ya Rubaya. Ibi byaba ari biki? Turaza kubigarukaho. Turagaruka ku makuru akomeye cyane avuga ko nyuma y'uko AFC 23 isohotse muri ibi bice yari yarigaruriye, ubu M23 yamaze kwigamba itangaza yuko nta wundi murwanyi wa Wazalendo cyangwa se wa FARDC uzongera gukandagira muri bino bice. Turaza kubigarukaho. Ndakubwira ko MONUSCO, itsinda ry'ingabo rishinzwe gukurikirana ndetse no kubungabunga amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rikaba ishami ry'umuryango w'abibumbye, bagaragaje ko abasirikare barenga 469 b'umuryango w'abibumbye bamaze kugwa mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe baranabunamira cyangwa se babaha agaciro. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu bivuga ko mu ngingo cyangwa se mu gice cyo guhindura itegeko nshinga muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari benshi mu banyapolitike bakomeje kugaragaza ko badashyigikiye imishinga yo guhindura itegeko nshinga. Ndibariza
abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se abanyekongo muri rusange. Ni iki muvuga ku bijyanye n'aya makuru yo guhindura itegeko nshinga? Ese muremeranya n'umukuru w'igihugu wanyu Felix Tshisekedi Tshilombo ko itegeko nshinga mu by'ukuri ryahindurwa? Gusa benshi bagiye bavuga ko mu by'ukuri iri tegeko nshinga ritakabaye rihindurwa, aho batangaza cyangwa se bakomeza bavuga yuko impamvu nyamukuru ari ukubera yuko cyangwa se icyaba kibitera nuko ngo Felix Tshisekedi Tshilombo yaba ashaka kwigumira ku butegetsi. Turaza kubikomozaho. Indi nkuru ikomeye cyane nza kugarukaho kandi y'ingenzi ni uko ibikorwa bijyanye no kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo ku buyobozi bwa leta ya Kinshasa yabikomojeho, ndetse umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agira ibyo atangaza, aho yari ari kumwe n'abanyapolitike bagiye batandukanye, ariko kandi byihutirwa kandi by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo ibikorwa byo gusana umuhanda Route Nationale 5 ndetse na 30. Ubwo 5 ni hano Uvira Bukavu. Uyu muhanda rero watangiye gusanwa, ibyishimiwe n'abaturage. Turareba n'ibindi bigiye bitandukanye cyangwa se n'andi makuru yagiye atandukanye ku bijyanye n'izi ngingo ku buryo burambuye, ariko uzirikane cyangwa se umenye neza ko tubafitiye n'andi makuru agiye atandukanye. Hagati aho ngaho murabizi rwose ko amakuru yo aba ari menshi tuba twagiye tubabikira cyangwa se tubahishira, kubera ko si ayo tuba tuvuze mu ngingo z'ingenzi gusa nyine tuba turi buze kugarukaho, ahubwo ari n'andi makuru menshi cyane rwose navuga yuko tuba tugize iki tugufitiye, tugomba kuba twakugezaho. Reka nta gutinda rero ninjire muri amakuru akomeye cyane, mpere ku bijyanye n'umujyi wa Rubaya. Impamvu Amerika ngo iri gushyira imbaraga kuri Rubaya igenzurwa na AFC M23, kimwe mu byagarutsweho n'ibitangazamakuru by'hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bakomeje kugenda babikomozaho. Ngo ni mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba indiri y'imirwano ndetse n'intambara hagati ya Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba, hari mu by'ukuri izina rimwe rikomeje kuvugisha amahanga menshi kurusha ahandi ndetse n'isi yose muri rusange, ni Rubaya, kimwe mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro cyane. Ni agace k'ibirombe bya Kolota kari muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa kuri biravuga ko raporo zigiye zitandukanye zirimo iza Reuters zagaragaje ko leta ya Kongo mu by'ukuri yashyize Rubaya ku rutonde rw'imitungo y'agaciro yifuza gushyira amasezerano y'ubufatanye na Amerika mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse bikanavugwa ko ibi mu by'ukuri byaba byaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Kugeza kuri ubu ngubu mu gihe byaba byaratangiye gushyirwa mu bikorwa, ko mu by'ukuri ari nayo mpamvu benshi bavuga bati amaso ya AFC 23 nibareba nabi araza guhera mu kirere ku bijyanye n'ifatwa rya Rubaya. Rubaya se ubundi ni agace ki? Kugeza kuri ubu ngubu, mbere ko ninjira mu makuru ku bijyanye n'imirwano, Rubaya ntabwo ari agasozi gasanzwe kari muri teritwari ya Masisi mu Kivu y'Amajyaruguru gusa. Ni agace gafite akamaro gakomeye mu rwego rw'ubukungu, igisirikare ndetse na diplomasi, ku buryo kabaye imwe mu mpamvu nyamukuru z'intambara ikomeje guhuza umutwe wa AFC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Rubaya izwi cyane kubera ubukungu bukomeye bushingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kolota, amabuye akorwamo tentale ikoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone zigezweho, mudasobwa, ibyuma by'indege ndetse n'imashini zikomeye zo mu nganda. Abasesenguzi bavuga ko Rubaya yonyine ishobora kuba itanga hagati ya 15 na 30% bya Kolota ikoreshwa ku rwego rw'isi, ibintu bituma iba imwe mu nkingi z'ubukungu bw'akarere. Kuva muri Mata 2024 aka gace kari mu maboko ya AFC M23. Raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko uyu mutwe winjiza nibura amadolari 800 buri kwezi avuye mu misoro n'amahoro ashyirwa mu bucukuzi bwa Kolota ikurwa cyangwa se ikorerwa i Rubaya. Hari andi makuru avuga ko ayo mafaranga ashobora kugera ku 970 by'amadolari buri kwezi, bivuze ko kuva aho bafatiye kariya gace bamaze kwinjiza zasaga miliyoni 23 z'amadolari. Ibi bivuze ko buri munsi AFC M23 ikomeje kugenzura Rubaya iba ikomeza kubona amafaranga yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kongera gufata Rubaya byaba bisobanuye guhagarika imwe mu nkomoko zikomeza amafaranga y'umutwe witwaje intwaro. Mu rwego rwa diplomasi, ikibazo cya Rubaya cyageze no mu biganiro mpuzamahanga. Mu bishize leta ya Kongo yagize
yigeze gutanga igitekerezo cyo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yiswe amabuye y'agaciro mu gusimbuza umutekano, na bamwe bavuga ko mu by'ukuri badashyigikiye ayo masezerano. Kinshasa yifuzaga ko Washington yayifasha mu bikorwa bya gisirikare byo kwivuna ndetse no kwisubiza tumwe mu duce M23 irimo muri Rubaya, nayo ikagirayo access ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Gusa M23 yamaganye icyo gitekerezo, ivuga ko kidakurikije amategeko mpuzamahanga kuko ari bo bagenzura ku gace ku rugamba. Ibi byatumye Rubaya ihinduka ikarita ikomeye ya diplomasi, uretse kuba ari urubuga rw'imirwano ikomeye. Mu rwego rwa gisirikare, Rubaya ifatwa nk'urufunguzo rwo kugenzura agace ka Masisi, iherereye nko mu birometero 50 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Goma. Umujyi ufatwa nk'inkingi y'ubucuruzi n'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ugenzura Rubaya aba afite ubushobozi bwo kugenzura inzira nyinshi ziganisha muri Masisi ndetse no gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri aka karere. Kuva mu mpera za Gicurasi 2026, ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo zatangaje ko zafashe uduce twa Kanyaru hafi cyane na Rubaya ndetse na Kibabi. Ibi byatumye M23 yoreza ingabo nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Congo kugira ngo ikomeze kwirinda. Hari amakuru avuga ko drone za FARDC zikomeje kugaba ibitero muri aka gace, mu gihe M23 ivuga ko igifite ubushobozi busesuye kuri Rubaya kandi ko FARDC idafite ubushobozi bwo kuyambura aka gace. Ku rundi ruhande, abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gutabariza abaturage bakora mu birombe bya Rubaya. Raporo zitandukanye zigaragaza ko hari ibikorwa by'ubucukuzi bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, harimo gukoresha abana bafite hagati y'imyaka 4 na 17, abagore batwite bakora imirimo ivunanye mu birombe ndetse n'impanuka ziterwa n'ikorwa nabi ry'ubucukuzi zikomeje guhitana abantu benshi. Hari kandi ibirego bivuga ko amabuye y'agaciro ava muri Rubaya yinjizwa mu rwihishwa mu Rwanda mbere yo kujyanwa ku masoko mpuzamahanga, ibintu bituma aya mabuye afatwa nk'atemewe mu bucuruzi mpuzamahanga bwubahiriza amategeko. Muri make, Rubaya yabaye isoko y'amafaranga, ikimenyetso cy'ubutegetsi ndetse n'ishingiro ry'imbaraga za gisirikare muri iyi ntambara. Igihe cyose M23 igifite aka gace ikomeza kubona ubushobozi bwo kwiyubaka no gukomeza intambara, naho Leta ya Congo ikomeza gutakaza imbaraga mu bukungu ndetse no muri diplomasi mpuzamahanga igihe itarasubirana iki gice. Rero nk'uko amakuru arushaho kugenda tugeraho abigaragaza, ifatwa rya Rubaya rero rikomeje kugenda rikomerwaho n'abarwanyi ba FC23 ndetse bivuga ko ari n'amahirwe akomeye cyane kuri bo, kubera ko mu makuru aherutse kujya ahagaragara byongeye kugaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyigikiye cyangwa se zisa n'izaciye amarenga ko zishyigikiye izi nyeshyamba mu gukomeza kugenzura iki gice cya Rubaya. Andi makuru akomeye cyane yihutirwa atugeraho, munyemerere mu by'ukuri nkomoze kuri amakuru hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubutegetsi bwa Leta ya Congo bukomeje ibikorwa byo kubaka iterambere nyuma y'uko M23 ivuye mu mujyi wa Uvira. Imirimo yo kuvugura ndetse no kubaka imihanda minini Route Nationale 5 ndetse na Route Nationale 30 n'imirimo yongeye gusubukurwa ku mugaragaro mu byumweru bibiri bishize mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirimo yari yarahagaze mu buryo butunguranye nyuma yaho ibikoresho n'imashini byifashishwaga mu bwubatsi bisahurirwa, mu gihe umutwe wa M23 wari umaze igihe gito wigaruriye umujyi wa Uvira. Kongera kuyisubukura byazamuye icyizere n'ihumure mu baturage b'ako karere. Iyubakwa ry'imihanda mu by'ukuri bigaragaza ko rifite akamaro kanini ku bukungu bw'akarere. Izi nzira si uguhuza gusa uturere dutandukanye, ahubwo ni imiyoboro ikomeye yorohereza ubuhahiranire hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'ibihugu 5 biyikikije birimo Uburundi, u Rwanda, Uganda ndetse na Tanzania na Zambia. Kuri ubu ibikorwa byongeye gukorwa ku mugaragaro, aho imashini zubaka zongeye gukora. Imirimo yo gushyira kaburimbo ku muhanda wa Route Nationale 5 yarasubukuye cyane cyane ku gice gihuza ikiraro cya Kavimvira n'agace ka Murongwe. Iyi gahunda iterwa inkunga gusa na Leta nkuru ya Repubulika Demokarasi ya Congo. Muri ubwo buryo kandi ibikorwa byo kubaka ndetse no gutunganya imiyoboro y'amazi ku muhanda wa Route Nationale 30 birimo
gukorwa kuva Kavimvira kugera ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Iyi gahunda yo ku muhanda wa Route Nationale 30 yo iraterwa inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuhanda uzafasha gukuraho ikibazo gikorwa ry'ingendo mu turere twinshi. Umuyobozi w'akarere ka Uvira Jean Dadier Mabiswa yavuze ko kubaka iyi mihanda ari intambwe ikomeye ku iterambere ry'akarere. Yagaragaje ko izafasha koroshya ingendo n'ubuhahirane muri Uvira ndetse no mu turere twa Fizi na Mwenga kugeza no ku mujyi wa Kindu mu ntara ya Minema. Nubwo bimeze bityo ariko ikibazo cy'imari gikomeje kugaragara cyane cyane bitewe n'aho inkunga ziva. Dominique Kalonzo, umwe mu batuye Uvira, yavuze ko hari itandukaniro rigaragara mu mikorere y'imishinga yombi. Ahagira ati imirimo yo kubaka umuhanda wa Route Nationale 30 uterwa inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntabwo ihura n'ikibazo cy'amafaranga, ariko ku muhanda wa Route Nationale 5 iterwa inkunga na leta ya Kongo hari igihe ibikorwa bidindira kubera gutinda kw'inkunga nk'uko izi mpande zibigarukaho. Reka njye ku kiganiro gikomeye cyane rero n'ubundi nanone kigaruka ku bijyanye n'ibice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ikiganiro cyagizwemo uruhare n'abarimo umukuru w'igihugu Kinshasa Jacques Kongolo na Maître Jean-Jacques Elikano. Bari mu baganiriye ku kubana mu mahoro ndetse no kongera gusubiza ububasha bwa leta muri Kivu y'Amajyepfo. Urwego rw'ingamba zigamije kongera kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza hagati y'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jacques Kongolo, umujyanama wa perezida wa Repubulika ushinzwe ibibazo by'amahoro n'imiryango, yagiranye ibiganiro kuri uyu wa kane tariki 28 Gicurasi na Maître Jean-Jacques Elikano, Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka hafi y'ibi biganiro avuga ko impande zombi zagarutse cyane ku buryo bwo gukomeza guteza imbere imibereho ishingiye ku kubana mu mahoro hagati y'amoko n'imiryango itandukanye igize intara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gihe ako gace gakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke ndetse n'imbogamizi zijyanye n'imiyoborere y'inzego z'ibanze. Aba bayobozi banagarutse ku ngamba zigamije guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego zitandukanye zifatwa nk'ingenzi ndetse no ku buryo ububasha bwa leta bukomeje gusubizwa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bifatwa nk'intambwe ikomeye mu kongera icyizere abaturage bafitiye inzego za leta ndetse no gushimangira ituze muri intara yo mu burengerazuba bwa Kongo. Iyi nama kandi yabaye umwanya wo gushimangira akamaro k'ubumwe bw'Abanyekongo n'imibanire myiza hagati y'abaturage, ibintu bifatwa nk'inkingi z'ingenzi mu kubaka amahoro arambye no guteza imbere ubukungu bw'akarere, hibanzwe cyane ku gukenera gushyiraho umutekano usesuye n'ikirere cy'amahoro kugira ngo abashoramari barusheho kwizera ndetse no gushora imari mu mishinga y'iterambere ry'ako gace. Mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano n'amakimbirane, Jacques Kongolo akomeje gushyira imbere uburyo bushingiye ku bwiyunge bw'abaturage, gusubizaho ububasha bwa leta ndetse no kuzahura ubukungu nk'inzira yo kugera ku mahoro arambye muri Kivu y'Amajyepfo. Ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda agarukaho cyangwa se atangazwa ku birimo no gukomozwaho ku mukuru w'igihugu, hari ibijyanye rero n'itegeko nshinga. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christian Mwando Sayi Bleanda yatangaje impamvu zatumye we n'itsinda ry'abadepite bo mu ishyaka Ensemble pour la République bahagarika kwitabira ibiganiro ku mushinga w'itegeko rya referendum watanzwe na Professeur Ngonda Nkoyi. Ibi Mwando yabigarutseho kwa kane mu kiganiro cya Space cyangwa se live cyari kiyobowe n'umunyamakuru Stanis Bujakera Chimala, aho yavuze ko uwo mushinga w'itegeko ufite ibibazo bikomeye bine bituma udakwiriye gushyirwa mu bikorwa. Ku ngingo ya mbere, Mwando yavuze ko igihe uwo mushinga uri kuganirwaho kidakwiriye kuko ibintu kiri mu bihe by'intambara ndetse no mu bihe by'ibikorwa by'amategeko y'ibihe bidasanzwe, etat de siège mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko muri ibi bihe igihugu gikwiye gushyira imbere amahoro n'umutekano aho kwinjira mu mpaka zijyanye no guhindura amategeko shingiro. Ku ngingo ya kabiri, yavuze ko intego nyakuri y'uwo mushinga itihishe
nk'uko yagaragaje ubutegetsi bwo bushaka gukoresha iri tegeko kugira ngo bwongere manda ya Perezida Felix Tshisekedi. Yagize ati intego y'uyu mushinga w'itegeko ni ugukorera gusa manda ya Perezida Felix Tshisekedi. Mwandu kandi yanenze bikomeye ibikubiye muri uwo mushinga ku rwego rw'amategeko, aho yavuze ko unyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko hari ingingo ziwuhaye Perezida wa Repubulika ububasha atemerewe n'itegeko nshinga, cyane cyane ingingo ya 41 y'uwo mushinga, aho yavuze ko Perezida ashobora gutumiza inteko ishinzwe kuvugurura itegeko nshinga no gutegura referendumu kugira ngo zifatwe nk'izidakwiye. Nk'uko Mwando abivuga, ingingo ya 220 irinda ihindurwa ry'ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi birimo igihe cya manda y'umukuru w'igihugu, uburyo ubutegetsi busaranganywa ndetse n'imiterere ya repubulika. Ku ngingo ya nyuma, uyu munyapolitiki yavuze ko afite impungenge ku ngaruka za politiki zishobora guterwa no gutegura referendumu muri ibihe iki gihugu kirimo. Yavuze ku buryo amatora yateguwe na Seni iyobowe na Denis Kadima mu mwaka wa 2023 bwateje impaka nyinshi, bityo hakaba hari ubwoba ko referendumu ishobora gukoreshwa mu guhindura itegeko nshinga mu buryo bushobora guteza ikibazo cyo gucamo igihugu ibice. Ati ntidufite uburenganzira bwo guheza abavandimwe bacu bo mu burasirazuba mu cyemezo kijyanye n'itegeko shingiro ry'igihugu cyacu. Urumva ko nabo bagomba guhabwa amahirwe yo kugira yo gutora ku bijyanye n'uyu mushinga. MONUSCO ni biki biri kuvugwa kuri MONUSCO? MONUSCO yunamiye abasirikare bayo bagera kuri 469 b'uyu muryango. Mu by'ukuri bivugwa ko abangaba rwose bari mu bagiye batikirira muri iyi ntambara ikomeje kujya mbere hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ari naho babarizwa. Mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro ndetse no guharanira ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO bwizihije kuwa gatanu tariki 29 Gicurasi i Kinshasa umunsi mpuzamahanga wahariwe abasirikare b'umuryango w'abibumbye bazwi. Uyu mutungo wabereye ku cyicaro gikuru cya MONUSCO waranzwe no kubaka ndetse no guha icyubahiro abasirikare n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bahasize ubuzima mu gihe bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uwo muhango habaye ibikorwa bitandukanye birimo gushyiraho indabo ku rwibutso rw'abaguye mu kazi, gufata umunota wo kwibuka ndetse no guceceka, ndetse n'ijambo byatanzwe n'abayobozi batandukanye bakubiye uruhare rwabo abasirikare mu gucungira umutekano w'abaturage ndetse no gushyigikira amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa MONUSCO James Wan yavuze ko kuva ubutumwa bwatangira mu 1999 ku izina rya MONUSCO, abasirikare n'abandi bakozi 469 b'umuryango w'abibumbye bamaze kugwa mu bikorwa byo kurinda abaturage ndetse no kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imibare yatangajwe igaragaza ko abo basirikare n'abakozi bakomokaga mu bihugu 53 bitandukanye byo ku isi. Muri bo harimo abagabo 435 n'abagore 34 ahubwo. Igice cya gisirikare nicyo cyatakaje abantu benshi kuko abasirikare 183 aribo baguye mu kazi mu gihe abari mu butumwa bw'amahoro. Mu ijambo rye, James Wan yashimiye ubutwari n'ubwitange bwabo bose bahasize ubuzima, avuga ko ibikorwa byabo bitazibagirana. Yagize ati twibuka abasirikare, abapolisi, abasivile bose MONUSCO na MONUSCO bapfiriye mu kazi bari munsi y'ibendera ry'umuryango w'abibumbye. Tubunamire twicishije bugufi kandi tubashe kubaha icyizere. Yakomeje ashimangira ko umuryango w'abibumbye uzakomeza gushaka ubutabera ndetse kubagabye ibitero ku basirikare bawo, kuko kugira nabi abari mu butumwa bw'amahoro bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara ikomeye cyane. Hanyuma rero uyu muhango ubaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, aho imitwe yitwaje intwari ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye, cyane cyane mu ntara ya Ituri ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. MONUSCO ikomeje ibikorwa byo kurinda abaturage
binyuze mu marondo y'ibikorwa bya gisirikare bigamije gukumira ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kurengera abaturage. Ubu butumwa kandi bukomeje gukorana n'ingabo za FARDC mu bikorwa byo guhiga no guhashya imitwe yitwaje intwaro ndetse no kugarura umutekano mu duce dukunze kubamo imirwano n'ibikorwa by'urugomo. Nubwo MONUSCO imaze imyaka irenga 20 ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibikorwa byayo bikomeje kuba ingenzi cyane. Gusa ku bijyanye no kubungabunga ndetse no kugarura amahoro, bikavuga ko uru ruhande rwaba rushinjwa kugenda gake mu bijyanye no gukemura rero ibyo bibazo. Bikaba bigaragara ko mu by'ukuri hasabwa ko hagira ikindi gikorwa. Ni mu gihe kandi inyeshyamba z'umutwe wa FC23 zikomeje gukora impinduka zidasanzwe muri politike ya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho batunguranye aba barwanyi bakora impinduka noneho mu buyobozi bwa kaminuza hano mu mujyi wa Goma, ibyo benshi bakomeje kugenda mu by'ukuri badahuza mu kubigarukaho, nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho cyangwa se bigaragara. Ni amakuru rero yavugaga yuko hari impinduka zikomeye cyane zabayeho, ariko mu bigaragara cyangwa se mu kuri uko amakuru yagiye agaragara, biragaragara ko mu by'ukuri hari izindi ntego zikenewe cyane. AFC/M23 ubuyobozi bwa kaminuza ya Goma, ihuriro AFC/M23 ryatangaje icyemezo cyo guhindura ubuyobozi bwa kaminuza ya Goma iherereye mu mujyi wa Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, rinashyiraho abayobozi bashya bagize komite ishinzwe imiyoborere ya kaminuza. Nyuma y'itangazo ryaje kujya ahagaragara ryemeza aya makuru mu nyandiko ebyiri zashyizwe umukono tariki 26 Gicurasi, AFC/M23 yavuze ko iki cyemezo gifashwe hashingiwe ku mategeko agenga uburezi n'imikorere y'amashuri makuru na za kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no ku mupaka no ku mpamvu zihutirwa zo kongera gutunganya imiyoborere. Nk'uko bigaragara mu cyemezo cya mbere, Professeur Jean Baptiste Kakoma Sokotoro Zembeze yagize umuyobozi mukuru mushya wa kaminuza ya Goma, ari kumwe n'itsinda rishya ryashyizwe mu buyobozi. Harimo abarimo Professeur Richard Kabuyanga, Professeur Nzabandora, Chef Butotima Safari wagizwe umunyamabanga mukuru ushinzwe ubutegetsi, ndetse na Chef Travail Paruku Melissa wagizwe umuyobozi ushinzwe ingengo y'imari. Nk'uko aya makuru arushaho kugenda abigaragaza ku bikomeje kugenda bijya mbere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye.